سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان را چنگ و غبار فرا میگیرد. در روسیه تبلیغات تنها برای اسلاویان ها منع شد. بازداشت شخصانی تحت جستجو. صحبت داستان های تاجیکستان و ترکیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 16 می است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در اساس معلومات هواشناسان خبر داده است که امروز شهر دوشنبه و جنوب تاجیکستان را چنگ و غبار یا خاکباریش فرا میگیرد. هواشناسان هوای پرچنگ و غبار را در ناحیه‌های جنوب و مرکزی ولایت ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری، وادی حصار و هم در پایتخت شهر دوشنبه پیش بینی کردند. وابسته به این، کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که در این روز به گرفتاران بیماری‌های قلب، دیق نفس یا آسما، دیابت قند، فشار بلند اهمیت ویژه دهند. از ساکنان همچنین خواسته شده است که خانه‌هایشان را با لطه تر پاک کرده در صورت ضرورت نقاب طبی بپوشند. دادگاه ناحیه سولنسفسکی مسکو در اینترنت نشر و پهن اعلان‌هایی را که در آن عباره تنها برای اسلاویان‌ها باشد منع کرده است. در این باره تلگرام کانال رسمی دادگاه پایتخت روسیه خبر داده است. دادگاه معلوم کرده است که این اعلان‌ها غیر قانونی اند. آنها منفعت‌های جامعه و دولت را پایمال می‌کنند و عمل اشخاصی که چنین معلومات را نشر کردند غیر قانونی بوده جزای جنایی دارد، گفته می‌شود در خبرنامه رسمی. ماه ینور دادگاهی درگامیلوفسکی مسکو نشر و پهن 3 اعلان کاری را در ВКонтакте که طلبش تنها برای اسلاویان‌ها بود منع کرد. در این اعلان به کارجویان در ساختمان، نانوایخانه و دکان دوزندگی کار پیشنهاد میشد، ولی طلب اساسی این بود که نمود ظاهری اسلاویانی داشته باشند. در بیشتر از یک ماه اخیر فشار به مهاجران در روسیه افزایش یافته است. حامیان حقوق این را نژاد پرستی نامیدند. تاجیکستان میان کشورهایی که شهروندانشان بیشتر بر روسیه سفر داشتند در زینه سیوم قرار داشته. دوام ماه ینور مارس سال روان 545 از 3000 شهروندان به این کشور رفتند. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بوده است. با اطلاع پایگاه خبری RBK کشور پیشرفت در این سمت ازبکستان می باشد که از ماه ینور تا مارس سال روان سرحد روسیه را نزدیک 1 میلیون شهروندان این کشور عبور کردند. قزاقستان با مقام دوم و پس از تاجیکستان در زینه‌های بعدی چین و قرقیزستان قرار دارند. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران است. مقامات در گذشته تلاش کردند که دیگر کشورها نیروی بیشتری کاری فرستند، اما روسیه همانا مسیر اساسی است. اگنتی آمار تاجیکستان نتیجه های نظرسنجی را نشر کرده است که نشان می‌دهد ساکنان چگونه وقت خود را تنظیم می‌کنند. چنین پژوهش در کشور بار اول گذرانده شده است. بنا به یک پرسش هر یک ساکن تاجیکستان برای کار به حساب میانه نزدیک 13 ساعت یا خود 53.7% تمامی وقت شبانه روزیشان را استفاده برده، برای خواب 8 ساعت، تناول غذا 2 ساعت و گیگین شخصی همگی 1 ساعت صرف می‌کرده است. بعضی از ساکنان میگویند وقت کافی ندارند تا به نزدیکانشان رسند و برخی دیگر میگویند باید نقشه روز را ترتیب داد تا به همه کار رسید. همکاران ما هم در خیابان‌ها عین این سوال را از ساکنان پرسیدند که نظری چند از آنها را یکجا می‌بینیم. کاری که کردن در کار شب یک هفته یک شب ترتیب با جا میمونیم، همه شب پگاه چیکار کردن در کار، فردا چیکار کردن در کار. انا هست که неожиданно میشوه کار، ناخواسته پیدا میشوه. این هم باید که وقتی بیم. همین رجای کاری نداریم موخی. چخیلی که اومد خواب میریم، به فلاش نیم خواب میریم، با یگون کار برآمد کار میرویم تمام. ما سحر بر وقت میخیزیم. همین ساعتای 5 داشت بر وقت‌تر میخیزیم. خب خیلی دست روش میشیم. بعد میریم استادیوم تمرین. همراه ویلیک میریم، ویلسپید میریم. در استادیوم
ҳама бод ҳавои тоза дорад. ҳам вақте одам хуш мешавад, ҳам агар сардард бошӣ саратам соз мешавад. ҳавои тоза, бӯи гул, тамрин, турник аст, инҷа ҳама чизо ҳастад. ва онҷа чанд одамо пайдо мешаванд, ҳар 30 соли гуногун. тамрин мекунем, мана вақт хуб мешавад, таб хуш мешавад, баъд мебем хона, баъд наҳорӣ мекунем, кор мерем. хоб кор хай рӯз дами таби хуш кати кор мекунем. Дами кори чанд соат 8 соат кор мешавад охе. баъди кор ҳами соатҳои 5 мебием. ана бо машқи зал мерем. зал мерем, онҷа мисол як фитнес ҳаст, албатта онҷа бо як ҳафта ба 3 бор онҷа мерем, тамрин мекунем. ҳамин хел вақт мегзарад ки намефаҳмед чӣ хел. бо хона меем, бо баъд хона меем, бо шу мекунем, бо хондана ягон чиз машғул мешем, интернет. Аммо 3 круг дорем апаҷон. 3 круг мекунем медонем. 8 соат 9 соат мешавад. вақтатон мерасад ба ҳама? ай қариб. ба зиндагӣ, ба истироҳат. фаҳм мешавад. кор мерем, хона мерем, тамом. Я ҳафтада аж 2 рӯз отдих дорем макан. Встаю утром, потому что у меня ребенок, надо саҳар барвақт аз хоб мехезам, зеро кӯдаки хурдсол дорам. бояд ба мактаб омодааш кунам. вақте шумо саҳар барвақттар аз хоб бедор мешавед, рӯзатон тӯлонитар мешавад ва ба дигар корҳоятон вақт меёбед. албатта вақти бештари ман дар ҷои корам мегузарад, аммо истироҳатро ҳам набояд фаромӯш кард. барои ба ҳама чиз расидан бояд нақшаи рӯзро тартиб диҳем. кадом соат чӣ кор карданатонро нависед. танҳо дар ин ҳолат шумо ба ҳама чиз мерасед. ман инро таҷриба кардам. агар ки аз рӯи нақшаам ки успед накардем, мақсад мондагиша шав мекунем. мисол ба аёдати падар модар агар рӯзона вақти кор дад успед накардем, шаб албатта мерем, хабар мегирем, дар аёдатшон мерасем, суҳбат мекунем. бо мақсад бо мерем бо фарзандо, агар хоб набошам, бо дал чиқати фарзандо мешинем, суҳбат мекунем. додситонҳои тоҷикистон ва туркия рӯзи 15 май бо ҳадафи тақвияти ҳамкорӣ дар шаҳри душанбе ёддошти тафоҳум имзо карданд. бекир шоҳин, додситони туркия, бо сафари корӣ дар пойтахти тоҷикистон қарор дорад. мақомот гуфтанд, боздошти шаҳрвандони таҳти пайгарди тоҷикистон дар туркия, интиқоли маҳбусон, мубориза бар зидди терроризм, ифротгароӣ, хариду фурӯши одамон ва қочоқи маводи мухаддир аз мавзӯъҳои асосии суҳбати ҷонибҳо буд. тақрибан 10 сол пеш Туркия барои паноҳҷӯёну фаъолони тоҷик яке аз маконҳои бехатар ба ҳисоб мерафт. барои сафар ба ин кишвар маҳдудияте вуҷуд надошт ва хатари истирдод ба ватан кам буд. ҳоло вазъ дигар шудааст. таи моҳҳои охир ба камияш 2 намояндаи мухолифони ҳукумати тоҷикистон ба таври мармуз дар Туркия нопадид шуданд. то ҳол дар куҷо будани онҳо маълум нест. мақомоти тоҷикистон то ҳанӯз вокуниш накардаанд. ширкати ҳавопаймоии Собонер ва ширкати чиптафурӯши FlyTG аз ифтитоҳи хатсари мустақими Душанбе Тифлис, пойтахти Гурҷистон хабар доданд. парвози нахустин аз Душанбе ба пойтахти Гурҷистон санаи 22 майи соли равон сурат мегирад ва мин баъд парвозҳо ҳафтаи як маротиба рӯзҳои чоршанбе анҷом дода мешаванд. ширкатҳо изҳори умедворӣ карданд ки бо роҳандозии ин хатсайр шаҳрвандони ҳарду кишвар имкон пайдо мекунанд ки барои худ боз як кишвари зебову ҳамешасабзро кушода бо таърих, фарҳанг ва анъанаҳои ҳамдигар ошно шаванд. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 16 майи соли 2006 рӯйхати маҳбусони Гуантанамо нашр шуд ки дар он номи 11 шаҳрванди Тоҷикистон ҳам буд. онҳо дар зиндони амрикоӣ воқеъ дар ҷазираи Куба нигаҳдорӣ мешуданд. шаҳрвандони 27 то 43 солаи Тоҷикистон дар қатори беш аз 700 нафари дигар дар солҳои аввали 2000 бо гумони узвият дар сафи гурӯҳҳои ҷангии шӯришӣ ва Алқоида дар Афғонистону Покистон боздошт шуданд. бархе гумонбарон баъдан ба зиндонҳои кишварҳои дигар аз ҷумла Тоҷикистон интиқол ёфта, дигарҳо озод шуданд.
16 май соли 2017 дар тоҷикистон дар назди донишгоҳҳои олии кишвар шӯроҳои диссертатсионӣ таъсис шуданд ки бо тақдими унвонҳои илмӣ машғул мешаванд. Ин тасмим баъди он қабул шуд ки ҳолатҳои асардуздиву азхудкунии корҳои илмии донишмандони рус аз ҷониби унвонҷӯёни тоҷикистонӣ дар пойгоҳи мустақили диссернет расонаӣ шуд. Ин замоне буд ки барои унвонҷӯёни тоҷик маҳз Русия маҳалли боэътибори дарёфти унвонҳои илмӣ гардида буд. моҳи майи соли 1903 шоҳназар соҳибов дар бухоро таваллуд шудааст ки дар 70 соли умраш барои ҳифзу муаррифӣ ва рушди мусиқии классикии тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. баъди ҷанги дуюми ҷаҳон ӯ ҳамроҳ бо Фазлиддин Шаҳобов, бо Боқул Файзуллоев, Мухтор Ашрафӣ ва дигарҳо дар таъсиси ансамблҳои шашмақом ва созҳои миллӣ кор кардааст. яке аз муҳимтарин корҳои Соҳибов ва ҳамтоёнаш дар он солҳо ба нота ва рӯи коғаз овардани даҳҳо навои шашмақом буд ки барои омӯзиши он ва таълимаш дар мактабу донишгоҳҳои мусиқӣ мусоидат кардааст. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубл баробар аст ба 119 сомонӣ, 100 евро ба 1179 сомонӣ ва 100 доллар ба 1089 сомонӣ. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. То фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳбон.